ner malaken yam kana dial kontin barwai ni bakalin gwasme biya kamal ka nur online tv channel bana jow me bana jaling jow bana writing gwasme bana write ka kwilwan dr yeg machar no take the goro there and there kaling ten kona lat karodian dr yeg machar loinde jan do badana bi mal bi ben gajere wich ka so sudan ngada jen wo mi dr machar ngoda lwa yena chika mete yen kamentama neme be jang tel mala tetin re wich ka so sudan ko ajen kele pen malo betetin eno cha dr machar cha je yen ka cha je luny re wich ka so sudan namo akel mi bejbej mi chukuma so sudan chamal che jibenon keje na mane mangat kene ideal wa an wo bimal beben wa cha je bejek ka duomi mo netin kontin kule la kwar tin kuko le ter ko de mal derben me ba jodien ba jabat ba yanike cha gono bikarwach na me ba mal be je pen ben re wich ka so sudan malin tok chedeben ko ba kwer ba jaga jabit ke ba je yen wa mala mal mala jiga je long a mission chikarodian mat kel ka chikarwach. True peace cannot be achieved by silencing key leaders. It requires open dialogue, inclusivity, and genuine commitment to reconciliation. Dr. Riek Machar must be released and allowed to participate fully in the peace process. Dr. Machar Ramadan and Bumal Jatuana Baja Dilwin Guadadan Chaji Yentin ko Bimal Bakulatuano. Mekana Konlun tell a drum Bimal Benkaja. Mugurga Jeno Bimal Beben Dr. Riek Machar without any condition Baja Dilwin Loa Yena Kia Dor Mandana Chaji Yentin ko Jenteka under our service. Ba talk Baja Dilat. Ngai koneno Karundi shop Kabaro on Tama. Sorry. Yes, they call Arun Barrow, Runwell Ngwan. Kirma yadi te kwara. Okay? Chana ilarno kwana kep nike 2011. Runwell Ngwan. 14 years. Okay? Run to shop well Ngwan. Kirma yadi te kwara. Katela mal mebe. Tela mal menenke. Jenta dan en binena nekirma yadi nenwari. Tela development, tela civilization. And peace dan de kulunung teleja. Tena koritin Guadmi monakanwari kume de nikirma yadit. De mal dere kulu benede mal che deben menakana Guadmi boka netin kon lan were doriken pen kan were o deke tek mogwa so na me chamal che de menong medo wanga ke meni tech duel nyeng nware. There's no justice in this situation. Guaramu mobidier ketegnat. So, what makes the situation worse is the silence of some Nuer leaders who support President Salva Kiir. Despite being the destruction of their own communities, they remain loyal to a system that offers no future. This silence aid no one. It only encourages more suffering and more bloodshed. If these leaders truly care about their people, they would speak out and demand justice.
kwa nuere mi to ko man te ka ke no gor kana mala to no de mal dere ben dio je no chicken nuere jako de kelu na chicken nuere chicken de jako bi ki chuch chicken nuere jako ba ka na kana shanga kuma kirmi yadit chicken guard nuere chicken de jako ba ka nek dio je de ka dil wach ko ken gane de shemeng ne yo katin kon lat ko rodien so they wouldn't care ngai kon diale min jak sheng ka je ka long o te ne di sharo lo tin en go sham ken wech gwasa dan en telemal kwal ken kwa gwasa dan en telemal la to ken kor ko bi ke nyeng wech bikan ka kule cham liet dabni mane me ke liu telemal manonga so gwada me mishina shikarwach akume ajaram danan kuna la chenge jek ka gorko bika kula riang bika gad kenang dul gore ne juitin ko ken bika chuch ne me dera mal dera kula benedi ramadan kula werwa je ko dongde na de ka par rammo jaram danan ba gujin o jengne jan so me lero do gwada me cha ken chele la democracy cha dictatorship mo kap ko na ka bom chamal gorno ba jenong so this thing jaka na ko bina chuch so che chong ko de na de kan nong no ba kwak ba ka cham jek na mo che chong so dar gwano jo ne dial de jadiling cha de nong no de thana de karyang thana chuch ka rei wich so na mani chim gwa ne dial gor kan de ka gang no ka de ka mo ka tin ko nan gor kan ka de tek den de jakan china ti kan de ngot ka mi shush kan cha ga de pal choch no gwaza me mo na ka mi yan kan kware dr Riek Machar ke ne tin ko nan te ka bonde yan ke ne ka kir mo yadi jatin kana bonde kwal kan kwak let ken woje jek let ken cheng de rian lot so use kan Dr. Riek Machar la ramadan en to kor ka yer mal re wi ka so Sudan pel ka rian jor ka ritin kontin let ken ke re wi ka so Sudan ramadan gorgere kir che Dr. Riek Machar ko Dr. Riek Machar janam dana kwale use a scapegoat ramadan ndong kwal goro nake ke dol ka rig dia dol ka wide ka che ramadan let jek kwa ramadan let jek kwala liak no poinde na me tele justice tele talk medeben ka kujamo goro jeno Jesus dan de wide ndere chunga ko na meni che deng ni che jenong ano mi dong baran baje yen ka ramadan de mal de no mana me already tele mishwale mal tene mo rig dialati kwa create ketet kirma yadit ko kirma yadi jaram dan labo to jaram dan yen Dr. Riek Machar jaram dan logo bi malba ben ne ko ron e dan e ko korko to go je 2013 men male dan cha tan ke 15 me be korbe ko nyo to ga 16 ka bel ne Dr. Riek Machar jaram dan log mal no she Dr. Riek Machar che ore wi juba ke de indi kit ka lu dang jok me ram log mal la tok were we ke je ke de indi kid ku dang jok rodien ke daro ke de ke dar ko dar je cho tok sianen ci Nigeria wi ka gwade dan ji korme je to so re wi ka so Sudan kaini chikkan la gwad tam ka jan tame okay gor jen ba tok ba jalat ko bna shinga gwa mo tok ba jalat ti dial bika go South Sudan does not need more lies. It does not need more division. It needs peace, and peace began with justice and inclusion. If President Kiir truly wants to lead, he must release Dr. Riek Machar and sit down with him to discuss a future for all South Sudanese. That is the only way forward. Peace built on truth will always be stronger than power built on fear. Alajen mugori kwar ko gori bom. Kano bi mal bi no gori jen uchina chigo be jaga jadwal. Mi na jaga jadwal ne de to gwada dan udwali entu ba jariek do. So gori jen obi malben please
chu lene o bna bi ka jaga jadwal chu lene o bna bi ka nak so na me tele mal bino ajen jo dana gode nywa ya kel ene ban nyo jigmu do dien biata kamal chu je poro jeno jin bi channel bi nywane ko ken bye bye